ایوار باش بینرین هجا و خوشتوی بینرین بادنان ساد بینرین ایوارا بادنان خوش حالین جارکادی مهنگش نفی کدوش بوی پیشکش کرنا برنامه هوای روزانه ایوارا بادینان بینران و کوینزانن که برنامه روزانه راد بیتن میوانداری کسانه کی و نبیشین چند کسانه بو اکیل ویری گفتگو اک بیتکرن چه یا گریدای پروژه و یا یا گریدای بزانین و زانیارین میان روزه بو پتر خدمت کرنا هوای هجا و خوشتوی افرو کامرا بوینن میوانداری ما مستای زور برس ما مستای شیار عابد اندام جواتا نشتیمانیا بزاوا گوران آنها یا خودی بابت می افریقا دل سر الروشا سیاسی هرما کردستانی بیتن دل سر واکوم بونا بیتن افین لاین سیاسی انجام دن دل سر هلویست بزاوا گوران بیتن که هلویست وای چوا دل سر لیک نزیک بینا همی هزو لاین سیاسی هرما کردستانی سر امبیشین و کشا وگا وگو هاتیا و پرسا وگا وگو کفتیت گوراپانا سیاسی دا یا سروکاتیا هرما کردستانی ما مستاد دست پیکی تو گله گله بخیرالی سر چوا افرو بوی وارا بادین زور سپاس ما مستاد امده الدیماهیک ام بیجین کمبون دست پیکین کو یا بری چند ام بیجین خولک ابو کو کنگره که روشنوانی جیده هاتا دیار کردن کو کمبونا پنج قولی دیماهیک هاتو هجماره که بریارا جیان ام بیجین لیک نزیک بوینا تیدا هبوینه اف کمبونا پنج قولیا و دیمای جنابیت چه خواندن بو هیا دراستی دا جهد الخوشی کو بینی هندک نقاط رکفتنه یه چه بین تدا و جهه الخوشی کو هکر مناقشات جدی دست بکن ممکنه بگن نقاط دی بس وکی بحث که قال حوالت کو بجدار بین کمبینه مناخفتی اوانجی بحذر و جشبينيا خو بحذر و قلت شنكو سر نقاط كو بريجي مظاني اختلاف قالك السروان ونابت سروان ما اتفاق كريا او نقاط كو خلاف دي سر شابت دي مناقشه سر شابت وانا هلاي باش و بجينا تشتكي خرابه بس يا اوكو اف نزيق بينا دليل ويه كو حقيقه اساس ده هلوی استدوان حزبان نگلک دیرش کدو و اولین کو هیچ مجال اتفاقی نبود زور جناب مصطفی بس اساس ده هر لیگ دیر باید چون جنابیتش ویگا ویگو تو بلکو گلک لان آشید بحث جد کرد اف خالد لیگ گرتی نه خالد اساسی نه خالد سرکی نه یعنی خو اف کمبونه نکر باناجی اف هر بوچون اید بوا هند لیگ دیر نبوه یعنی یا اساس وکی کوام کردید بشین یا تیر یا بنی مای ممکنه حتما نقاط تقلك مهم ماينه مثلا ياش محمية مهمتر بو محمية او چه اوايد جناب سروك هرم بيت اهل بجارتن البرلماني آنش دروا حتى نكا خالا سركي وناكو كيفه خالكي مظنه بله ما مستا گلک جارا دهیتا گوتن کو لان سیاسی دی کن بنو و چتش نبون و جاره اف لیک نیزیک بونه هبو بریارشی کو ایک شنبه خود حسکتن هنده ام بشین همی لان دی سیاسی کن ببن اون ایک کرسی جی های پارلمانی دا تو بینی افا بو چد وگریتا و حتی وگاوی کن بون پیش قولی بوا لیو صحاتا دیار کرن کل ایک شنبه بیت همی دی کن بن یعنی ایک کرسی جی هبن مسیحی ترکمان و حتی دیمای تو بشی دید وی کمبونه دا چه تشتکی نی یه دل خوش کرد بو وی خلقی هبید چنکو همی بشک دارن راستی دام یعنی تشتکی مظن توید آنا بینم که همی آلت کل برلمانی دا بجدار بین بچن توید دا القولا سعد عبدالله کن بینو مناقشه دی بکن هکر مناقشه که بید بلا چین البرلمانی دیمو مناقشه الویری کین بوچی همی پرلمانتار و همی آلت پرلمانتار بچنه هلا سعد عبدالله هدف وان کوبوچی اف پنج قوله یت بین چون اف پنج قوله نبین خدا تقریبا 185 نقطش پارلمان کردستانی دگرن اف پنج قوله بجدان حکومت هدا والسروکایت یادا اوید ها هک نبین پنج کسا مناقشه چه بدگل صناهیتر گهنا تجهشتنا که شوی کو بچی 17 کسا 17 جهه 17 رأی 17 اوابین دادی مثلا آلوستر بتن و دیما تو برای یک کرسی جینا کی باکاوجی بیت جهه دلمانه کدی و کشکانی تر حتما يعني أبنات اشتكى من الهيج وقتك منافت وأز بالقلوينين حتى دنجك جيل كردستاني ام بخينا با لك حمي كسلفيري حقيوي هي ام اعتبار بودنجي يمكن بس
السرفان مسائل أساسي ومصيري خصوصا وقت مناقشة واختلافك قالك ما ظن هبت شو اللي باش أوكو مروف مناقشة بيخت ميكانيزم که کو نزیک بین امکانیات و نزیک بین زیاده تربت شوی کو دو تربتن و او کمبینا 17 نفری 17 عالی قازان جا خوی های بو اعلامه بو تگهندنه بو نزیک کرنا و درست کرنا زختل سر حمی آلا اما حمی آل حوجوی زختل ما بیتا کرن دا کو بگهی نسازانه که اوه چتکی باشه بو وی چنده بس بو چهار سر کرا مثلا اف کمبینا پنج قولی میکانیزم که باشه و همه بلوی رجی دی تحل کرن زور جان امستا انجام دانا کمبونا الهولا سعد عبدالله یان هر هولا قادی تنابینی و افلان سیاسی کمبن تنابینی اوه هیبتا پرلمانی جاوید خلکی دا جاوید دنگداری دا لاواست کن او دیگه هنه رأیه که بوچونه که پاشی پرلمان دی بیجیدن درسته تنابینی فر او بو همی پرلمانی دا با و همی اشلای نینرین خلکی و با نلای سرکرده و حزبی و حتی دی با یه جهه اساف اوه الویر الپرلمان بحیزه که و جهته که ثانویت تدد حکومت و پرلمان اعتبار کن وکی لجنکی تنسیقا بین حزبا دا شو لیوانا او بچن او اتفاقات مکتب سیاسیت حزبت و جهشتی نوان اتفاقا او بچن ویری بکن قانون و تنفيذ بکن اوه جهه اسافه چونکو پرلمان نه جهه ویکو اراده مکتب سیاسی پرلمان جهه شرعیت قرار چه کرنه مکتب سیاسیت همی حزبا محترام من بو حمية مروفة كرد پرورن و نجتماع پرورن حتى قيادة قران و اويتها مكتبة سياسية حزب خونا خلقية نهلا البجورتينا ببنى اندام هج تشتكي برهن ديوانا شرعيات نينا شينا ملتي قرار بدن هر مناقشة كعلاقة بمصير ملتي يدفيد بيتا برلماني و ام هكر دي ضررك مظن دي شرمك مظن بو ملتي كو ام احترام برلمان خوناغري اف برلمان که بلاش نهاتيه سر خوينو گلك هاتي پشتي چندين سالاش محروميه ما برلمان چكر و گلك ملت و گلك دولت و دورو بره ما دجي بين بس ما فرض كر اف برلمان حتى نانت الشر براكوجيه صال نوطا داجي حکومت ما بی دو حکومت اداره بی دو اداره هزت ما ببین دو هزت دش به یک و شرل گل یک حدود کنن پرلمان ما پرلمانک و اف پرلمان و اقبونا پرلمانی بی هوه نوه کودیسا ملتی ما بدنا و اک پرلمان ما گلک پرلمان کی پیروزه و احترام پرلمان گلک گرنگه الحمد دنیای گلک جرا اتفاقات سیاسی شد بین حزبا بری بچنه پرلمان و قرارت خو و مناقشات خو نزيكت كن أبا نتشتكي خلتا on غريبة بس تو بيجي أمل ويري قرار بدين شبه تكرنو بيجينا برلمان هرم في بكن أبا زحمته مثلا أم كومبينو صال رجاء نوزده هي بها تكرن و هجره هي بها تكرنو دوا كرن كو برلمان تهجيل بد الهيج دنيا نينا چند حزب مكتبة سياسي بيش نجدر با و تعليمات بهنا برلماني بيجن هين شبكن كومبيني نكن برلمان ممثله ملتيه تعليمات تنش مفروضه تنش ملتي ورقت اف تعليمات وانا هنورتين بو برلمان اصلا شرعي ما مستا قوران تقلنا بو وقتي كوروجا قوتي هجده هي بيقو قوران وازد بيجن وانا شاشي كر القلب كو بيجي بلا كومبونا برلماني تاجيل ببيت حتى ام جينا ركفتني بله بقوران وانا افشاشي كر وتشتكي قالك باش كر جناب سلوك برلماني يوسف محمد اف جابوا برسبا وينادا قلتي اكر ام قرار بدين تاجيل بكين امتين النف برلمان دول ويري مناقشه كينو ويري جهه ومناقشه وقراري برايمن قالك راسبي يعني حتى بقران وازد بيجم شوج بين كوانا اف طلبش برلماني ونوكاجي ام بينين هكر اف نزيك بينها بتلفيري بشتين جد فيت ام حساب بكين افيتها نونرت ملاتينا نونرت هالبجارتينا الناف ملاتي واون يكو قرار بدن
كود تشوا كينا قانون او دي دنجيدن او دي شرعيه هر اتفاق كي هند امد فيت برلماني خوب جدي بجرين وبهن بجرين ونوكي موظفه كي درجه دوسين خو كاربيني زورجان ما مصلا جنابته چو سر بحث پارلمانی کرو کومبینا 19 هیوی بله تو بینی هکر کومبونا 19 هیوی یا پارلمانی او رو نشتنه درستاهی ریوه چوبا و دنگید درست اینا بانا بو ام بجین راکرنیان دانا سروکه که هکر او کومبونا جه خو کربا و الوی روشه سروک هریما کردستانی نما با سروک هریما کردستانی و ایکی دی حال با جهوی تو بینی دا چه بیدن دا گورانکارین چوا چه بن دا مترسی چه بید دا اف کمبونین پینچ قولی دا خلاص بن دا آرام یکادی چه بید دا درگه هندی ین باشی ین خرابیه و بنفع بوهی ملتی دا چه روی دادن هكذا افهمي اجارات السر ايك تريس كربون ممكنه تشت معلق كربي بس تقريبا حفتحش اجار بيك رابط كرن يعني ازنو بينم نا اندام برلماني هن خلقت نا مسؤول كو فون قرارا بدن وفرض كن سر حزب دي ونا سلوكاتيا برلماني يجي هدفي وانا اواكو فرض اراده خو بكن ادبيجم مثلا كومبينو برلماني كو انا رفض كو تاجيلش درفه قبيل كنو انا فيا كومبينو خو بكن قرارك قالك رازبي قالك درزبي بس تشر الدالوي كومبيني ابا ممكن قالك تشتي ديجي دا احتمال ديجي هبت قالك ممكن بيوانا قد با نو بين خدا مناقشه كربا قلت ابا حوالت ما يلجدر بالخلق مع موسى سعدي يت كومبيني دا بلا ام فرصتك دي بديني ودبلاوي تاجيل كين بو حفتيك دي بو قالك ممكن بي اف تشبت هيجي كانت يعني از باور ناكم اف تفسيرك على اساس هكا برلماني رينش تبا نصاب قانوني تمام با دا اكثر بتشارع براكوجيه قال لك فانتاسيا بس كسي جي فزرا از باور ناكم كربيتا وكو جنابتت بيت يعني بود با ام دي مجالي دينا لان سياسي حتى كان قالك ممكنه وانا بري هنجي جيكر اما بري هنجي جناب سروك برلماني قلتي ام دي تاجيل كين بو چند روز دي بلا فرصت بدينا هز السياسي ركبن أبجي كريال بري ومادام اتفاق هبي ونوع كومبين ونزيق بين جي هبي وميكانيزمك اتفاق كربين بس بريار او نبو كود خاندن بو ياسا سروكاتي هريمي هنا بريار او بون يعني بريار او نبو كاليشني چكين لا بريار او بيكون بن مناقشاوي بله بس نشرته دنجي بدن وهكذا جزء شوي مناقشه او بيكو امبلا في كومبينيه البجيرين تأجيل بكين بو حفتيك دي حتى مجال بدن أفجي دو بتجزء مناقشة وقالك ممكن بيا ببد يعني أفطر صندنا خلكي على أساس بو أنا مؤامرة كمظنة فاشل كري دا شرع براكوجية بأصل أساس أو فشل بو وقتی کو برلمان قالك لانوی هزريت كان كو سركفتنك نبو بو هندكا سركفتن بو تدبيني سركفتن و سركفتن نبو حتما حمي جارة وقتی برلمان يعني جي بريفاتشونا ياسا كادرس وقتی برلمان نشأت كومبينات خوب كتجبر أغراض سياسية وخلق تجدر وضغوطات سر أندام برلمان يمكن برلمانتار بسر دور ضمير خو نشأت شو خو بكتشت دور تعليمات حزبية خو شو بكتن أفا سركفتني نبو برلمان بس تشتكي دروز بي كو برلماني كومبي وحقي خوجي بين كو مناقشة بكن بس وقت نصاب جنبي اوجي الجور قانوني خو وانا بريفا نابل نابجم سركفتن شكستنا كي مازنا بو برلمان هكا نكر باندا شكستنا كي قالك مازن بو بروسا ديمقراطي الكردستاني باش امستم دي بيوندي ورگينو وگرين غبا كرمك كاك هوگر ايوار باش كاك هوگر ايوار باش ايوار باش شلون يبرز باش سرچاود من زور سپاس کرمك اري باشا برك کرمك كاك هوگر ذات السيارة ما بله بس چك دنگي كاك هوگري بلند كان برادرا كاك هوگر کرمك برا كل من اري باشا رمش سياسي دنده اخنا سر مثلا سروكي و اول چند روزه بنشلان کمبن هاید نگشنه 4 مانجا بله بوش روشه دگوزی برسا خوان بنشلان کم نابن
سعكنا بيشمركي ما أن چند خوبخش معيتين حتى أنو که ما چند بریندارتين ما چند شهیدتين. بله زور سپاس بو جنابیته. ما مستا کیش گرنگتره یعنی بسیارا کاکوگیری از واسا گهیم جنابیته. افرو که همی لان سیاسی هر پنچیان هر هفدهیان حتی دیمای کم ببن دیچه و وی ولاتی وی خلکی هریما کردستانی خلکی هریما کردستانی وی شری قرطال کن وی کارساتا ام بجین یا آبوری خلاص کن دی معیشتا خلکی خوش کن او گرنگتره یانجی ام کم ببین بوه که کاده کی سروکی هریما کردستانی بید کی سروک نابیدن او گرنگتره یانجی ام نت شیاین برینو که واکن بونا انجام دین خوله خلاص کن وی کشه نه این ندوی وقتی هستیار دا دراستی اوه یا اخیره چونکو اف مسئله سروکاتی جناب کاک مسعودی ال19 سالا 13 خلاص دابد بس بری هنگیت بوی تمدید کرن بو 2 سالا بی شرطی که دستور هموات بیتا کرن و فتروان 2 سالا دا نه دستور هموار کاتا کرن نه مناقشه جدی سر حل و بیب کن خمساره ویری کی بمامست پارتیه دموکراتی کردستان مسئول اولیه چونکو وانن اون کو وانا رأی جدای هی مثلا سروکاتی هرم کردستانی 2 قانون کنترلت کرد ایک یا سروکاتی هرم کردستانی که بیجتن تنه دوره بو هر کسی که خدمت کرد قانون دو یاسای دو او بیا کو تمدید کری بو 2 ساله او گوتی الگور و قانون بیجتن او 2 سال ادین نیو ناب تبع او یاسا جناب کاک مسعودی بخو وکی سروک هرمی امضا کری بله الگور وان قانونا 20 هیوه کاک مسعود جناب ببت سروک هرمی پاردی اکر رأیک دی هبا وانا 17 فک دی هبا مفروضه بری 6 هیوه هات بان بری ساله که هات بان گود بان بابا و مسئله ام حلکین نوع دی مادام وانا رأيك جداها بيشارك همي أولدي أو مسؤولية كفت السروانة بوجود وانا أبا بروجا يا ساي ما حتى نوزداي هاي وانا كلمات ننفيسي بسر كاغذك يعني حتى نوزداي هاي هشت يا بري بحفتي يا شوي وانا تشتك تقديم نكر بهم هيلا بين أو مثلا حتى أخيرا وانا تزاني جي قراري وانا أو بي ما الإعلام بين ما التلفزيون دا ما الروزنامة دا مقابلة حمية بحثي فيت كرن بس وقت تيتسر مثلا رسمي وهنقابة عملي وانا مثلا فراكسيون خود توجيه نكرن بچن بروجي وساكي تقديم كن حزب دی چونکو وقت نما بی مجبور بی اوانا پروژه یاسای خود تقدیم کردن هر یکی اوشی تو نابینید گیرو بون یعنی بوچی سروک پارلمانی رول خو ندید و چنده داد چونکو بری اینگیجی پارلمانی دا بوهاد بو حل بشاد بوچی سروک پارلمانی بری اینگیب سالک یعنی شیوا ام بجین همیل کومنت کردن بابت گنگ شکر با بری 6 هیواجی اف مناقشات هاتی نکردن سرحمی آستا و جناب دکتر یوسف کوجی کردی بشتي هنگه وقتی اتفاقك چه بی کو ام مبدئيا بلا مناقشه بکین ناف بین حزبا دا اوی دست بکر چو سردان همی آلیا کرد و سردان حتی جنابی کاک مسعودیش خوشی کرد و وکی از ظانم جیل ویره جنابی سروک پرلمانی ترا حکی باش هبی بو جناب سروک هرمه گود بیه بلا اف حزبتها اوان هر یکی پروژت خویت هین بس از حسکم جناب تب خو پروژه که تقدیم کرد ناوی خو و ام بلا حمل دوره وی کن بینو وی مناقشه بکین بلا هر حزب که پروژه که نیند بلا وقتی وی نینه ام مناقشات جانبی درست کن هکر اف پروژه اف اقتراحات هند ورگرتبان نوکا عمل ویری ندبین وقتی اف مشکل های امنشین فراغه کی دستوری های اونو که تأثیر السر معاشيه هاي تأثير السر هزر بيشمرقه هاي تأثير السر قلق تشتوي هاي امنشين اهمال كين امنشين بيجين بلا مناقشه وينكين بلا بچين مناقشه هزر بيشمرقه كين بس از باورت كم اوه قلق مهمه قوت خلقي چه دانه پنده ما مستعد مفروض نينا مرابط بت بس چونكو اغراض جهات السياسي دوين ياري ضغوط السياسي دروز بكن السر والدي كو هندك شروط قبيل كن كو الظروف اعتيادي دا او قبيل ناكن اوه ازمه که چکنین توی ازمه دوانات ویت شروطت خو فرض کن اف ازمه مدروسه اف ازمه نه صدفه اف ازمه نه اش نتیجه جنابیتت بجید هکر صباحی جنابیتت بجید هکر صباحی یعنی یک شنبه همی
متفق بون قال بارتي ديمقراطي كردستان بحميدة صلاة خو وسروك هريم بمينيتن اف قيرانات دي خلاص بله يعني أبا حمي شروط البارتي هم قبيل كين بيش قيد الشرط دي همي قيران خلاص بو دي وليت زوجان ام دي كاك عبد الله ورقري كلامك كاك عبد الله فارباش الو يا برباش انا باش سرچاوت من كاك عبد الله كرمك بله اسكت من بناتات كم تفوسي ممنوني تنا كاك عبد الله بله من زيارة بسيارك يا سرچاوت من فرمو بله بوش هاتوني كي حزب الان ما كردستان يجيبنينا ايجرتينن يجيبنينا بوش البارح نفس بسيار بس مثل خالق او مش خالق ابن بوش ايجبتنا حزب نحسب معه نبيت هون درك بولات ان درك بين هون درك بيت ما ياخذ ولا ما بتاعتها بله هرا ابو بله ممنون جناب تمام ما مستقاق عبد الله بحسي وچن كد بيشتن ليك دير كفتن ولا هيز الان سياسي نابيت اگر كلان دركي دستي بيت ناف حريم كردستان وتداخل اكثريا همي كاروبارن حريمي كتن سطاسات ام ناف رجالات ام المنطقه كتجين كو قالك قوات محلية مظن هزت نوعية مظن وك إيران وك تركيا وك سعودية وك إسرائيل أفيد ها قالك ديجي إيه كنجي وهريك شوانا مصالحتكو قالك بواضحي تفسير كريا مؤسسات خويت هاين جهة خويت هاين جيش خويا هاي باري خويا هاي حميد خدمته والمصالحات أم بتنه ما مؤسسة كي موحدينا ما استراتيجية كي موحدينا ما هيزة كي موحدينا وكو غوران ننا وكي هي كرد بله وكي كرد ام وكي كرد عام وكرد باشورش حميها زيادة ترجي اما ايك هيزة كي موحدينا ما استراتيجية كي موحدينا ما حميها كون بتت لاني نوكاجي علاقات خارجية هريمة كردستاني اشريكا حزباوة تشدبت بارتي حزب علاقات خويت هن كونه خاضعن بو برلماني يكتيخ علاقات خويت هن كونه خاضعن بو برلماني افا وقت كو اف هزتها استفادهش ما بكن استغلال وان علاقاتها بكن ديجي مصلحتها منجي مع الاسف جي وصايا افا براستي جهه اسفيه هرچند اف نار راكي نيقبونا بري چند سالا گلک خرابتر بي گلک دجي يك بي نوها ما مجال چه بي عمل گلك كود داخل اف ازمانوكا ما هي هكر بري 10 سال بعد گلك صانوهي من تصور كد كو شر جديد هات بكرن ابا ام حتى نو كامترين انه تاخفين وما امل هيك وخفتنا ام جهينا حلك ابا دليل نوع كش نضوجه نوف حركه كرديدا بس ديسا ام ناكين از گلك الجل سبورسيارا في حوالينا والنتيجه اف دو بركي وسي بركيه ما هي ملتي ما ضعيفه كتو رنج ما جدي بلاش تو فرصه ما ظن جيش كي سمعتو مسؤوليته تاريخي جدي كفت سر ملت فان مسؤوله ام دي بيبندي ورقي كلام دلال فارباش البربوشتر دلال جانم باشم سرچاون من زور سپاس کرم که خیرات نمیوانیات کم ممنون زور سپاس کرم که دلال مدویاز بجم کوچیا پیدویا بو کرده بیتا کرن باشتر ریت کفن سرم به پیدویا کد کو بله و هر حسباكش لا يخوفا بريورا كبدت هامي كنتي من موافق بند بو هارمو كردستاني و شورا سركرنا كيشت قوريشت كمالاتي وجباتي بله زور سپاس ما جی برینو که وگود دلال خانو هم جید گل هندینه که همیلا هم گهنه اتفاقه که بوه که که اف ازمین چه بوین خلکی هریما کردستان اتدا پر بوریتن بسلامتی ما مستعم دهین سر ده صلاة السروکی هریما کردستانی از باوری ما خال ناکوکی هریما زن ناف بین هر چارلانا و گلانی پارتی دموکراتی کردستان او اکو ده صلاة السروکی هریمی بین ریک خستن مانا دا صلاة اوین کوفیگا و هین بو سروکی هریمین چما ترسیل سر هیا بو چی اف هر چارلانا هو صداکو کید کن کد وید بین ریک خستن مسألة ترسنينا كو كسك خدينا كد كودي شت استغلالا في دا صلاتي كد نصحيبونا فين دا صلاة تركيزة دا صلاة الدستي ايك خوام نشرتا كاك مسعود بتكر ايك هديبت ممكن بارتيش حمية زيدتر دا قلق بتن اف حميدة صلاة بديا مثلا عمر اون زيد اف دا صلاة حميدة صلاة الدستي ايك دا
بس مشكلة نا أوكو دستي شخصة كداية مشكلة مظن أوكو خاضعني نبو سلطة برلماني مادام سروك هرمش خلقي هاتي هالبجارتن نش برلماني تيتا هالبجارتن أبدا صلاة جي أمنشين بانگشا جناب سعودی بکین آن هر کی به سروک هرمه و بجینه کاتبوچی ابدا صلاته حساب کار اینا تبوچی اوب کار نه اینا همی ده صلات ملتینا او کسی کتت هل بجارتن المنصب خدا شینا ملتی بکارتینت ممثلت ملتی ادویت دوره وانا سه دوره اساسیه تاین پرلمانی یه تشریعیه یه تمثيليه وديسيه رقابه سر سلطات تنفيذي نوكا جالك سلطات التنفيذي كتينه دست سروكايت يا حرمه افسد سلطات التنفيذيتها نخاض عن بو سلطه برلماني بو رقابه برلماني بس مثلا حميده صلاتت سروك حكومته سروك وزيران او یک دو جارا کاکنی چیربان خو هاتیه اول کس جیبی هات خاضع بی بو استجوابه که گلک جدی الپرلمانی کو جد لما همه بی خوش بی بویجی سر بلندی کی مظن بی یعنی اوت شتکه بدیمقراطیت و بنمای ديمقراطية بقوت بد مشكله ما فيها گلک ده صلات حين يتكون بين الدست سرکاتی هرمه مثلا ما تشد صلات نين السر آسایشه چونکو او جزء کنش انجمن آسایشه اون دستگاه پاراستن زانیاریه اویت همی ما چه ده صلات پرلمانی چه ده صلات نین کو بپرسن و چه کر و چه بوچی اوه کر بوچی اوه نکر چکو اویت هینش در وی اطاره اوه خطره زوجن ما مستعد دیوا پیوندی ها برگرین کاک ادریس ایوار باش الو ایوار باش سرچاوی مکاک ادریس کرم که دست خوش در بو برنامه تا و خیر از ما مساجد کن ممنونی تمام بله خدا از من بسیار کسیده بس بای بسیار از مداخله که باسید کم بشتی شبونا گوران و حتی گوراپان سیاسی دا گرم گوره که قطعه يعني الصحة السياسية الكردستاني طبعا أسوأ كسك يعني مدرس خوشي بجهة ديار ذا حكي اللي أو برانسيبو أو فلسفة قران سلفشكيل بويو هات الصاحب دو و بيشي وي بانجاشا بو شاك سلجيتيو بو قورينا سيستم حكمرانيا كردستاني كريم براسي هر شخصية بوزيسيوني أسخد مديك يعني يساكافتي من يعني وقت وشونا من شخصية مدانا يساكافتي ليه هاتنا يقولنا في حكمته براسي أسواق من شاف ديريا كي تقريبا 8 سال شاف ديريا كوري سياسي كم وأنا حج كم يعني أف بارو دكتور كرساني هاتي وجوده و يعني بشوي أثناء بينم قرانيا ساكافتي حكمته بجبوشي أو كو بيجم باكيجا يا شخصية هل جتي وين أثناء حكمته ده السوان تبارك شو نكر يعني لا ده بهن لك ركي دي بروستي يعني عندك تشت مازن هالجسن في باردوخي أو تشتري يعني بو بدأت لقينا جالكم زحمته و جيجي كنا وانا الصحة السياسية في الصين راسي يعني بينهم ديش لجانا كسياسية مازن بله درستك أكدريس و داري خصنا لا أنا كسياسي جرين الصحة السياسية ده تعملات السياسية جي أبوها يعني مدرسة مازن بو يعني بياساي أبوها نايت أكرن سيدو يعني سواء شخصك عادي كردستاني استعد كما في چند هنه پروستی مدرسیه کم مازنه بتوی سازمان بتکرن همیلان سیاسی السر سلوکاتی هرمه اما بو یاسای دی از جهنده ما پرلمان دایر خوبی پرلمان ببیته جهی آسادانانه ببیته سر و هر چیزی الپرلمان داشت بالام چونکه کردستان سازمان پریوچوی نه به 4 سالی چیه و 24 ساله سازمان پریوچیتن اما نکردین بجنیابت یاسا سر بیتو یاسا سر بیتن بالام بتویه سازمان بتکرین چون که کلتور ما روش ما یکردستان بگه هنده تفاضیتن برنده اتشای سیدات کم آیا چاکسازی بتکرین گران و گل حزب دی حکمت دا و که سر چاکسازی بتپراستن داکن که سر کن آنج من یاسا که بتنه و مقنعتا یقلتو هایبه
هاجر بحثي ينقلي كربويا اجل بحثي وزي كربا اجل بحثي داغوران دنگتي مازن تريني ممنون جناب تمام کاک شیمال وار باش کاک شیمال کرم الو وار باش سرچاوید من کرم کبرا خیرانم بیان هجات کن زور سپاس جناب تا فرمون زور سپاس زان سوارت بابت هوا بله سرشانه ها سیاسی هرما کردستانه کرم که کاک شیمال از وقت تا که کسی که از خود بینم هکر جناب سروکی من تلجیه خو وان که دانا دا گله چطره که هل بجاندن بینه کرن یان که هر که کادی لاین سیاسی جد بیشن بله چونکه ویگا وی کس نشد وی مسئولیتی ورگیریش روح جناب سروکی در کوید بله از همه وی چندید بیشم و دوباره ایواره عوض خوش بید و بخیرات نامی وانه هجاتین و زور سپاس بهلا و بو برنامه هلا ممنونی جناب تمت و سستری من هاتی مامستا کاکدریس بیجیتن بزاوا گوران نشیایت ناوا حکمتی دا رول خوب بینیتن بویا هلگرا هندک دروشمین گلکن مازن پیش شوکی او دروشمت ناوا حکمتی دا نهاد نبکار اینان 4 سالن اپوزیسیونی بیشتن گلک تشتکی باش بو کری و گلک سیستم سیاسی هریما کردستان برافند قناق باشتر فبرو چاون خلکی وکنه و لپشتی هاتیات حکمتی دا او تشتهمی برو واجبون او جی ام بیجین کفته ناوا حکمتی دا وکی کو همی لانندی نشیایت چه بو خلکه که بکتن و باشترین چاره سریجی اوه ابسازانش در وی پارلمانی گهنه چاره سریه که بین پارلمانی دا کمو سر بیتکنون درسته چنکو اوه 24 ساله بیشت حال کردستانی اوه به نقطه باش تدگه همون گلک جاراجی هاتیه گوتت حقیقتش اما 4 سال المعارضه ما گلک فكرت نینان ما قوتش جاده قوت کر ما سقدا حولاتي كو سؤالا بكت و گلک تشديجي كو فرض كر سروان حزبات كو حاكم جبين او جهات نگوهارتن يعني بارتي بري 4 سال 5 سال 6 سال وصف نبي وكينوكا وصا حكم نتكر يكتي وصا حكم نتكر يعني قارتنا كي باش كرنا 4 سالت عولي دستكفتيت هاتنا قراني قالك ما زنتر بيش دستكفتي كفتنا دستي حزب بخودا أبا على علامتك صحية جي از بو حكمتي بيجم هيش قال زي ام تقييم بكين هيش امني وحكمتي تقريبا انا بصالك عمت حكمتي ده ما برنامجك ابو حمي حكمتي وهيش زي ام تقييم بكين بيجين فاشله حتما استنجت مازنت هاتينا بردبما ام تشينا حكمتي ده حكمتك بمفلس بي تش فارنينا ازمك اقتصادي قالك بقوتها بشتي ده روجش دست بكرنا حكمتي وسين خارنا وانا داعش هات ومشاكل داعش جيت تصدهات اويتها حميم مشاكل مازن كو كسي توقع نتكر ان يعني ايش برنامج ديك ده بس دي ساعه از بيجم وقت تقييم دورة وزيرة حكومتي بخوب حمي ودورة وزيرة قران بتكرن بريه البجارتنا بتكا كان جبت از باوركم دي بينيكو شول خو باش کرین الوان ظروفات والوان زورجان اوادا بله کاک شیمال بیشتن بو وی سردمی بو واکاو دانیم فیگاوی بو چوناویه کس نشید جه سروک حریم و کردستانی بگیرید که کردستان الوا غیرانا خلاص بکدن جنابته چه بيجيت وكو اندام والله ابا قلناها بيجينا كردستان كسك يعني از باوركم مش حميو زيادة تركاك مسعود بخو بينا خوشا ام بيجيني والله ما ظلام التداني نشتبه وتر او هو برای خونات تملتی خو از باورناکم کسک جی هو برای خود تملتی خو مثلا وجود کاک مسعودی اگر کاک مسعود سروک حریم بد سروک حریم نبد حرمت اخوی هی جی اخوی هی خلق پرسورای پید که تو او علاقات وینینک او سروک حکومته کاک نوشیروان چه مسئولیت جنینه و کاک مسعود بخوجی پرسورا پیکریه کاک نشیروان پرسورا پیکریه هزدی پرسورا پیکرینه افا ام وند تشتا لیک ندین افا اف مناقشه سر دسالات کاک مسعودی نینه افا سر دسالات سروک حرمیه که هر کسک بد سر امی مناقشه و سیستمیت کن کاک مسعود هکر کسک من کسک نبیهستی نل حزب سیاسی کو ارپنج حزب دیونه دیجی من نبیهستی کسک شوانا طلبه ویکر بی کاک مسعود لا بجد آن کاک مسعود بگهرتو اوه بدیلک مهیا من نبیهستی موضوع نه اوه بلا هم تک و ندین تبله هم نکین
مكانا كاك مسعود بارزاني وجهوي محفوظ علاقة بينينكو او سروك هرمي بد سروك هرمي نبت او نصدي هي بسروك هرمي بد صلاة كردستاني ابي نخجي فرق كي وصانا كريا افا علاقة فوند تشتانينا ما نفت هي سيستم بوست سيستمك تشيكين بوستك تدابت كوتني بو شخصك معين هاتيا كرد ما دفت ام سيستمك دينين كونك كاك مسعود بت هر كسك بيتويري اويت هين تشكت بالانس و مراقبه تمام هبر كو محفوظ بكت اف دا صلاته واف تركيزه دا صلاته نيتب كورينان الا بو خدمته ملتي وابها ظاهرك صحيح الحمي ولاتت بشكفتي هنا الحمي ولاتت الديمقراطي هنا الفيرجي ماجي افد بيت راستا 24 سال برينوكا قالك خراب وقالك ساقتي هات يكرن بس برهندي قران هات وهدي تشت گهارتن ما بره کسی ناوی بودجه نزانی بودجه کردستانی چنده حتی گوران هات یوزخت کرد و او کرد نوکه هم زانین بودجه چوانه پروژه چوانه اف پروژه ها چند پاره هنه بحثی شفافیت تیتا کردن و شفافیت یبیه جزء کشوله حکمته اوجی جزء کشوله گارانکاریه یعنی اما نه هاتیه اوه دجایت یا کرنا کسا که اوه نه مناقشه وینا که این صلاحیات كاك مسعود بارزاني كيمكن أبنا صلاحيات كاك مسعود بارزاني أبا صلاحيات سروك هرمنا نوكا أنبري نوكا كاك مسعود بارزاني بالصوبة دي كديبت همه مناقشة سيستمي كي نشخص ما مستا بيغافي بزاوا غوران ادبينيت كي سروك هرما كردستاني النازده هيفي ويبا قالك بسيط أنا وجهة نظر منها من بري نوكا قلت هكا قانوني بيني قانون تبيجتن بيستي هيفي كاك مسعود ولايتوي تمام دبت امنا بيجي جهوينينا الجور نفس قانوني بيجتن صلاحيات الدستوريه سروك هرمي الغيابه سروك هرمي صلاحيات الدستوريه توي جناب سروك برلماني ديبكار اينت نابت سروك او نابت سروك هرمي بوچی حتی ویگاوه هیچ ام بجین افدا صلاته ممارست دیدانه کریه سروک پارلمان کردستانه دکتور یوسفی بوچی حتی ویگاوه مادم یاسا ود بجیتن و اویل ویجی او جه کو یاسای او دانه وری و سروک پارلمانیه جه کوما هر آمازانا دنگین خلکی هریما کردستانه بوچی حتی ویگاوه ندر کفتیه و بجیتن او ده صلات سروک هریمش نازده هیوه و بومن نه سروک هریمی ما بس از دیوا ده صلاتا کار اینم حتی نوکا اوه چند روزه که بله تشتك نهات يا فراغ کا چه بوي بس يعني فراغ کا چه بوي نازده هي حتى ويغاوي چنكو الغوره يا ساي وكي فراغ نينا يعني الدستور الغوره يا ساي بله انا حلي هاي فراغ نينا حلي هاي بجد وقتي ولايات الساروكي تمام بتبتن الصلاحيات الساروكي وقتي حوجات بت الساروكي برلماني شت وين صلاحيات بوچ كرن نين حتى ويغاوي المقابله وقال لك جها بحث كريا يعني ابي بخوجي قلت يا اسناب ما ساروك شو اللي من اوا هكا حوجبه مثلا غيابه ساروكي توقيعك تشتك بتكرن او او بتكرن او دي حتى انك تشتي قانوني نهات يا بيش چند روزك كو او مجبور بتممارسه ويبكت يا دويجي اسباركم حمي قال حذرت كن كو امنش منافت حساسيات و استفزازا كسا كبكي چونكو الفي ظرفي دا خلط تيجهاندن و تفسير كرنا هلوستيت ايكي دي قالك بصاناهي چد بد و وقتي چد بد جي تشتا قالك معقد ترتد فجاء ام حمي مسؤولانات فيت ام بلفين مقابلي فيكي والا افنا وجهة نظر نبيلو بامرت منن اون يا قورانا اون يا قانون قالك واضحة ورأي من هرشي يكبت قانون بيجتن صلاحيات ولاية سروك بارزاني تمام بيستي هاي وصلاحيات دي سروك برلماني بكارينت وقت حاجة زوجان ما مستا قالك جارا تيتا قوتن اتنافا دازگاين راقهاندني دا كو هندك لعين سياسي هبونا في ام بيجين في بابت سروكاتي هريما كردستان قالك ليك نيزيك بوينه تدبيني كو لعن سياسي كيش لعنن يان ام بيجين الهريما كردستاني قالك ليك نيزيك بوينب اگر في هاتنا في بابتي وبهرب اگر هاتنا في بابتي جي
لیگ دیر کفتینه حساسیت ناو بین وادا چی بود حقیقت یعنی اما وقت المعارضه دا بین گورانو گرتو کمال گلک نزیک بین پاکج تقدیم کرین شول گلک شول کرین سر اصلاح و سر اوی نوکجی الحکومت دا اف نزیک بینه حتی حدا که هبی و مستمر بی بس اف مثلا سروکایت یا هرمی بالذات یک کتیجی دوره کی گلک مزن دید و اونا جی پروژه هبی پشتینگه هر 4 آلاری نشتن پروژه خود توحید کردن و نوکب هر 4 آلا یک پروژه هنه و سروی اساسی اوت تن مناقشه کردن اف نزیک بینه تشتکی گلک باشه الحمي آلا الحمي جهة وقتی چند طرف اتفاق بکن استشتکی خیر زیاده تدایه کو هر یک دژ یک دو شول بکن و یه سرکفتن آمازن دی او بتن وقتی پارتی دموکراتی کردستان یجی بیت سروی اساسی و اوجی مع اولی ما گوتوانا هکروت ویت ورن مادام و پروژه کنینه تقدیم کروانا چه پروژه تقدیم نکرینه پروژه یاسا بو مسئله سروگایت عالمی بله مادام پروژه نینه ورن با مناقشه و پروژه بکین که چه چتک تداهی بدله و چتک تداهی ناقصات شده بلا مناقشه بکین بلا ببتا اساس مناقشه و از باورت کم نوکه اوشی یه بیه ما یا اوه و از هیوی دارم هکرف مناقشه مستمر بید دی اخیرا نتیجه و مناقشه پروژه بید دی هر 5 آل اتفاق سر بکنو و دی اتفاقی که باش چه بید بو مصلحت و ملتیش بله جنابی تا بیشتن از باورم هکر اف ام بیشین گنگشت بردهام بید ما مستحتا کنگی گنگشت بردهامم وی خلکی حولاتی چه گنه ها خو هیا موچه بیتا گریدان بگنگشه و ام بیشین آرامی بیتا گریدان اوه لیک نگشت نیفه یعنی خلکی چه گنه ها خو هیا کنبون دریش بند وقتی افرو کدر کفتین دا چند دا خوش بیتن هکر توی کنگری روشنافانی دا گود با هم گشنه حلکی نه هف جای ایک شنبه بید دل خلکی حوصا همیه حوصا حلاویستی بید کاده ایک شنبه چی بید ایک شنبه جی نشرت ایک شنبه بید دو شنبه بید و حدا دیمان حتی کنگی تو نابینی اوه فیل کرنه بمشاعرت خلکی یه دنگ داری حتی کنگی دی اوه حوصا بیتن مع الأسف جو أبا نوك حالتك أف وضع التأثير حمي مجالات السولي وحكومتي وحتى شريجية كري بس أسنا بينم متشال كرين يعني دهي هذا بيشمرجت ما هي شكي جالك سركفتيانا بسر هذا داعش دمار كرو زادت جده جندا المنطقة داخل رزقار كرينو أبا نفسی وقتی دا که افرو 4 آله و 5 آله ترین مناقشات کن مثلا حتی موچجی اولا مشکله که افرو چه بیه مشکله که شمیجه چه بیه و 20 هیوه هیوه ایک 2014 حتی نو که ما مشکله موچه بس باروشا سرحلدان اکادی چه ما مستقوه میشین تومت بار کرنا وزیر سامانه سرشتی و گل وزیر دارایی تومت بار کرنایی بو وزیر سامانه یعنی لیک دی نگش نکو صابو حتی دیمای اوشی حتی رو کرن که سبب اوه بله تأثیر سبب چیه مثلا اوه گوتی هاتی گریدان بوی کشه و ما مستقوه یعنی ولی هاتیه یه گوتینه حتی ایکی نهشنی که دی پاره چنت بنقیده اوجی نچوی حتی ایکی نهشنی که على اساس بچ پاره بینه بشینگه وانا یه گوتینه اولا پاره الویرین او بخو نچوی او الگرینه گوتینه نچه و نظانم چی یعنی اف تشتا استغلال تینا کرن الجو و مناقشه حتما تأثیر اخوی هاي حتما تأثیر کی سلبی جی هاي از دفاعنا منا بجم چنینه بس بجم اف مشكلها هابيه وشكل زياده تربي افشر هرشا سركفتني باش مرقه براسي دس خوشيه الحميات كم ايك بايكو سر خوشيه مالتون دو شهيدات بيجم مهنا ام سر خوشيه كسو كارتوانات كين سر ما حميه بيبلن بي يعني تو ازمه داد و مشاكل داد و به پاره دا سركفتني تو حساب دست بين اوجی چروکه که خوشت ناف کردستانه دا همین هم مشاکلن اوجی هنه تشت تو سوا اون یکو من دلمرو بی خوشت کنو دفاع من دافعك بومكوان بچین زیادت شول از تصورت کم دی اتفاق چهبت از متفائلم حتی حدکی معقول كو از باورت کم حمی والمسؤول انه دی اتفاق که چیکل كل مصلحته حمی ولا بد زور مامسا جنابی تا بحثی به چندی کرد که وزیر امبیجینی دارایی نچوه پاره چند که
الجري نقول يهرب قال لك أنا أفا بارتي جوتن بله جوتن بله أفا جوتنا بس قال لك جارا تيتا جنابك كاشتي جوتي بله قال لك جارا جي تيتا جوتن أو بوشونكو حتى الجري زرقته بريار بو نهيت نبيشنا ام بيجين هر بر برسكي غوران افيد نابا حكومه دا خوب سروكي برلماني جي و هناك بهيج شواكي بريار دستي وادانينا مع الاسف ابنا راستا تشش في جديد تنينا بري چند هاي وكا كومبينك تشي بيزما موضوع خود كومبونا دا ما مستبيش يعني نجه برياننا حتى كومبونا در كبي چند جاره تلفوني كتا حتى بيت بشي لا مشكلة كي هي ابا راستا بو بارتي راستا بو يكتي مع الاسف مسؤولية يكمت حزبه نأندام نت حكمته دا ونت برلماني دا مع الاسف اوا بخو سببك چکری فراکسیون گوران و فراکسیون هایکتی فراکسیون پارتی مجبوره بشه تا مکتب سیاسی خوب بلندتر دین نجوانا مفروض نينا حزب بتمام بس بو تشي تبل بورا فتر السار قوران هياك حتى ام قلنا هي خدرك الوقت ما كنا مناخ اندفاعش خناكي نه موضوع اويا نه راستاجي جناب سروك برلماني الظالم بهيج شكلي تأثيره كسكل سرنينا أو بخو هكا تأثير هبويا وقت قلتني برلمان تأجيل ك يا نصده هيبه دوكت بس قالك جيد يعني بيج الموسطة وكي تقول جي ايك شوانو كو طلب كربي قرام بي اوي قلت يانو بس قالك جراشيد بي تيتا قلتن كو او كومبونا بيستي هاي فيجي بوكو هاتي انجام دان يعني بلازو بس وقت ديتي كاس حاضر نبوي قلتي كومبو نايت انجام دان چكو اندام درسته هي انا بيجي نصاب قانوني تمام نبو زي الهولا برلماني در كفت نه خو طبعا اول تشتدي كيدي بر خدي نصاب قانوني هيا ان بريكو دست تشتكديكي وقت نصاب قانوني نبت تودي بيجي انا شم كومبيني بكم ما يعني قصدت اوكو على اساس اي عجله كانوا ندري عجله كرتشنكو بريار السرهبو يعني بيجي امر السرهبو كوزيل دار كبير نخير نا وزيره غوران تعليماتش غري وارد بري چند هاي وكا كاك مسعودي بخو كومبين كربي ازمك تشبي نو بينا وزيرة غوران ووزيرة حكومته كاك مسعود بخو هاتي بتدخل كربي اي بخو قوتي از قال رازي مش اداء وزيرة غوران اول فيرينين حزبايتي ناكن شو لي خو شو لي حكومتت كنا براي كاك مسعودي بخو بيبري چند هاي يعني از فيت بيجم وقالك خلق رجلية باتجاه ديجيت كانت بيجنا وزيرة منا تشوبو مناكن تشنا نكوانا واسطة كن تشوبوانا ناكن قالك الوزيرة ما أفقل يجي السرن بس بعام تشن بيجن هكر كاكن شلون تدخلن كاكن شلون حريته ما سياستك هي ما برنامجك هي اف وزيرتها برنامج وتشونت نوف حكمتي ده بس وقتي برنامج ما بجزء اكش برنامج حمي حكمتي الويري وكي اندامت حكمتي تصرفت كنو شو اللي خود كنو تعليماتش كاسيدي ورنا ما مصطلح ليك نزيك بونا غوران ويكيتي تبيني سر حسابا هيزك يعني حزبك ديا سياسية هريما كردستاني بيتا نعم يعني ام بيجين بو لا واسكرنا لا انا كي ديا سياسية نخير خو ابا اوك نوع دو نوع تقسيم كي هكا بيجت بانجليزي بين زيرو سم يا لعبه صفري اون لعبه زائد هكا تكيكا تقسيم بكي اكش كيكا قطعك شوي ما ظن بتن دي سر حسابه يدي بتن دي قطعة وانو بتشيك بتن افا زيرو صامت بجني يعني كمية صفر اف تاع علاقاتها مفروض نينه صن ونهو صاجبا مع الاسف خلافات ما ام نظانين قالك باش ما كالتوري خلافات نينا خلافات سياسي ام اتهاتي كالتوري كي هي حتى خلافات دي بسيط جي هند جارة اما شارو بازمان ترقو ووقت ازل اشتعاجز بم ادي حمي علاقات القلتات بالرمو يعني ممكنة امو يكاتي ما صار موضوعك خلافات هبي بس مش صار ده تشتدي مشان تعاون يبكي بس وقت خلافات شد بتحامي او قطعت بتشلقى البارتي تشلقى اليكتي تشلقى الحمي ولا قران بجي يعني ولا هاتي اف عقليتها هي وعقليتك خلته خوزي نمينه الناس وجدان نزيق بينا كتيو بارتي نسر حساب قران بي
وقتی اتفاق استراتژی کردن وقتی او کردن حالتك هات پیش و ما ام نقد جهه بی معه بس ناس حسابه گورانه بی نزیک بینا گوران و پارتیجی بری چند هیوا ناس حسابه کتی بی نوکه بوچی نزیک بینا کتی گوران سر حسابه پارتیه زور جانه ما مستعمی برفدیم هایی که بچین نوید از وی بسیاری جنابی تبکم هندک اندام پارلمانی بوچونا و او کوه گر نگشنا چرای کفتنا ایدی دو اداره‌ای چی بیتن اری دو اداره‌ای دهو صابسانهایی بیتن وکی کو البری چند سال دو اداره‌ای هی یا دو اداره‌ای دشنی که شک آمازانتر چی که چنکو هر لانه که هندک باجی ران بجین دنگین خو هنه و اندامین خوین پارلمانی هنه دو اداره‌ای نه بس نحله بله دو اداره‌ای هزیمت دو اداره‌ای شکست کی مازنه بو پروسا دموکراتی بو همین و کسک نینه بیجتن والله ام دی قازان کین استفاده کین اوه بحث مثلا دو اداره‌ای و هدف وی دو اداره‌ای بد براستی مصلحت ملتی نبت مصلحت خود بت باورناکم جی چه بت نصانه هي ملت قبیل نوکد و از هیوی دارم اوه بحث دو اداره‌ای کد ملت دیچتن الریدابت امل نف وضع که دادین ام هر دو که بحمی وان مشاکلا و ام دنگ کین البغدا وشنی که ام نشینه اونا بجا ام ببینه دو دنگ آل که بچین الگل ترکیه آل الگل ایرانی آل يعني ابيت ها اف حالته دي قال ضرر يماجين وقت مستقبل ما دي تحطيم بتن ام دم ما مستقبل نوع من المنطقه ده زور ما دائما برفدیم هایی که بچه که جنابته و چون اکادیم هایی که بیتو شکرم کی والله قال اسپاسيا وقتكم ابا جاردوی و اسمی واندار کردم اسپاسيا بجدار و بانا جدكم زور سپاس جنابته ما گفت میوان بو گلما رو نشتن گلتا جه سرفرازی زور سپاس بله بینن هجا خوشتی و چندی هم گیش ندیم های که خلق ابروکا برنامه هوای روزانه وارابادینان هیویا من همشین پیچک خدمت همشاویم پیچک خدمت هوای رسکین تا همه و خلق کادیوی برنامه جیر جالدیری خدای مازن دابن بخاطره